Ekitabo kya Zaaburi eshura y'igana abiri na mwenda. Okushaba ngu abarikwanga Sayuuni boona bagarurwe ahansi. Ekyeshongoro ky'abarikutemba omuri hekalu. Bakambonabonesa kingi okwiha omu busigazi bwangye. Isirayiri abe nikwo yagamba hati mbwenu. Bakambonabonesa kingi okwiha omu busigazi bwangye konka tibarambasize. Abahingi bakahinga aha mugongo gwangye bahateera emikura miringwa. Mukama nohikiriire emigoye y'ababi agicwiremu kabiri. Boona abarikwanga Sayuuni bakwatwe enshoni bagarurwe enyuma babe nk'obunyansi obumera aha mutwe gw'enju obwoma butakakuzire obwo omugyesa atiijuza ngaro ze n'obu yakuba orikuboha enganda obwatiijuza mikono ye. Kandi n'abahinguzi tibagira bati omugisha gwa Mukama guguma hari imwe. Nitubashabira omugisha omu izina rya Mukama.